Controlling ima ključnu ulogu u provedbi BI projekata, s obzirom da su oni blizu upravi i možda i najbolje znaju zahtjeve i potrebe kompanije koje su potrebne. U svakom slučaju su neophodan sudionik u projektima prilikom definicije, izvještaja i samoj provedbi projekta. Prednost je u tome što IT i BI olakšavaju posao kontrolingu, znači omogućavaju da što brže i jednostavnije mogu doći do informacija koje su im potrebne i za svoj posao mogu, izradi izvještaja mogu automatizirati, tako da kontroling ima više vremena raditi druge stvari koje su potrebnije kompanije. Ja smatram da će se u budućnosti te dvije funkcije još više zbližiti, da će suradnja biti što bliža i više toga će se preklapati. Znači, potreba da kontroling će se morati pomaknuti u smislu da ljudi znaju više i IT dio i imaju potrebe da samostalno rade s tim, a također IT će se morati približiti kontrolingu.